Kei te piki ngā kura o Tāmaki Makaurau ki runga I te waka mo te ipu whutu pōro o te ao. No te rangi nei whakarewa hia I te wāhanga reo Māori o tētahi hōtaka kura. Ko te pūtake, kia whaiwāhi ngā tamariki katoa o te rohe nei ki tēnei tai openga nui whakaharahara. Kei a Heta Gardner ngā whakamahuki. Te hōtaka whakapakari I te Māori mo te Māori. The launch today is a further extension of the Rugby World Cup Schools program, particularly as it applies to kura. Ko te taiwhanga ako reo Māori o te kura o Ratimana, te tuatahi ki te whiwhi I ēnei kōpaki mahi. Tata ki te 3 mano ngā kōpaki pēnei, ka māhoratia ki ngā kura kaupapa Māori me ngā akomanga reo Māori I roto o Tāmaki Makaurau. E ai ki te koro matua, ka tika anō kia whai wāhanga te Māori ki ēnei whakaritenga. Māori, heart and soul, te roa New Zealand. The initiative of the Auckland City Council is to get out this information in a fun style for our tamariki, and so is to have the Māori kura, to have it in their own language is fantastic. Ko ngā kaupapa o te hōtaka nei, he whāngai I ngā rauemi whutupōro ki ngā kura, me te whakaako I ngā kaiako, ki te tō mai I ngā ākonga, ki te tautoko I te kaupapa nei. A key part of making the Rugby World Cup work was to really incorporate the kids. And so 90% uptake through all the primary schools of Auckland, and I think it's for all the kura, a total uptake is just fabulous. Engari aha koa ko te kapu o te ao te arotahi matua, ko te whai o te taiohi I te taha kina, te tirohanga whānui. I mean, with Ruben Wiki here, you know, half these kids will go rugby in terms of the boys in particular, half of them will go rugby, half will go league, and so it's kei te pai whatever. Ka tū tonu ngā hōtaka nei, tai noa ki te otinga o te kapu o te ao. Heta Gardner, Te Karere.